Ncwadzini yezenzo zabapostoli chapter 20 verse 9 sitshelwa ukuthi kwakunelijaha ogama lalo kungu-Oyithekhusi. Leli jaha leli lithi livinge kwanza kwenshumayelo yempostoli Pawulos. Leli jaha lase lehlelwa ngilobukhulu ubuthongo liyalala lithi saka khona lapho lawa phasi lathuleka esitezi sesithathu lasakateka phasi. Nabaya kulithatha balithola ukuthi selifile. Now listen to me, kunebantu labafile baphila, sibabona bayaphila kodwa bafile ngekwesimolo moya ngoba bafaka elinyawo lunye enkonzweni elolunye elinyawo luseveni bangema hidden kholwa. Kuyavakala athi ke Jesu encwadzini yesembulo ungabi sivuvu mawubanza banza nawushisa ushise. Kuyavakala athi umprofeti kaThixo uElijah kuyawuze kube kunini Solomon enziyatela emkhathini wemicondvo lemibili athi nangabe simakade anguNkulunkulu wenu khondani yena, nangabe Bhali anguNkulunkulu wenu khondani yena njalo. Aqhamuke ke mawesheli athi mandingozeli inkosi yami phakathi komsebenzi wami, ndivuselela amandla ndivuke kubuthongo bami, ubona ukuswela kwami zunqede ukukholwa kwami. Livesi legcina lithi mandingalahli ukholo lwami, leyonto ilikhakha lami nethemba malihlale nami lixhase imizamo yami, ndingawi ngobugwala bami nangokuzichayisa kwami. Haleluya.